Pozdrav ljudi, pozdrav ljudi moji, danas snimamo Brawl Stars i ne znam šta ćemo raditi, ali ćemo nešto raditi. Questova nema baš puno, imam ovaj, ali ja ga neću raditi. Idem uzeti Jessie, sad ću random. Sada idem otići basketbolu i idem igrati. Otvorim početi igru. Dobro je. 0-0. Pucaj, šali, bro. Ne! Izgubljeno. Ništa. Ja spremao su kozar. Dođu ovdje i spremaju. Tako da trebamo osloboditi svoje granice i trebamo da im zabijemo koševe jer za sad je 2 HP-a. 2 HP-a. To! Tako. Please! Ne. Igrat ću. Ne. Htio sam pogoditi, ali nisam uspio, došao mi kogo je već bio i ubio me. Nećeš. Biće napeto. 20 sekundi, a 2 je. Štitite. Ne, će biti izjednačeno je. Da li me zezaš? Izjednačeno. Tek počeo. Ovo je dosta rijetko da bude izjednačeno. Obično jedni budu jači, jedan slabiji. Sada moj turec. Ništa. Kerem odstva. Imam 6 HP-a.
Baš smo to što je ovako, mi smo li bilo da ni nema basketbola, ali Felix Roberto Picasso. Ne. Ovo je loše. To. Hajde, Ridvans. Hajde! Žrtvah se. Onda me fizu. To vam jedno mogu reći. Onda me fizu. Ma ništa, ja ću izgubiti to je lagano. Idemo to, znaš, ne stoji sam bez se tu. Uhra. S. A to je nalje. Ja vjerova ili ne vjerova, uzet ću koga bi mogao, uzet ću ovoga. A koji su geočci za njega? Aha, da baci to ili da ih uspori za 5. Ok, pa da DC birate? A, da djeca ono cijelo 50%. To je nešto, znači, ne koša. Lua evite vidi. To, bravo boss. Kogod si. Ne. Idemo. Ništa. 2:0, zato vodimo. Ipak ne. Ja sam nasao koliko sam lagao, ali kako je izjednačeno objasniti? Veki keki. Dobro, kočili smo, a trebamo zabiti još jedan gol 50 sekundi. Koš. Jer ako ne zabijemo, bit će problema, ali dok mi ti košili, pogodi šta se desilo, naravno će nam umara. Zato ću uzeti njega.
Ovo nisam htio. Look, moon speed control. Save. Now, exit. Idemo otići staviti ču. Ja ću staviti šel, pošto ne znam šta će se desiti. Subscribe-ite se, ključna notifikacije, pa da dođe do 15 subscribera. Što dođemo više subscribera, ću biti sretniji. Ako dođemo do 20, ću biti sretan. Ako dođemo do 15, ću manje sretan. Ako dođemo do 100, bit ću puno sretan. Nek se nam papajtaju. Ovo me chicken liko. Znači, dobro, nije ništa izgubljeno. Jer se prošlom gimala ništa. Vidim novog brovera tamo, ja ga neću napadati. Imam ovdje jackpot. Ali znam što trebam 3 puta čekati da mi se roda moj shotgun, šta god je ovo već. Da mogu tek da opcam. Ova jedan. Vidim jedan. Ok, idem ja gore. O, vidim Mr. Gale. Dobro je što me nije odmah ubio. Idemo. Šta je ovo bilo li? A eša konta ovo srđ. Ubio me Aš me ubio. Sve ne mogu vjerati. Ok, ja vjerovao, ne vjerovao, idem novi game. Idem u sredinu. Jer tu vidim koliko 4 powerboxa. I idem sada ovdje. 1, 2, 3. Ja ih moram uzeti. Ja bih već vidim Pam, vidim ovi ostali. Hajde. Uglavnom. Okay, let's go baby. Idemo otići Monster Office i idemo otići prižmu. Staj sad da vidim koja bi mi bio odgovor. Što idem više gore, to mi je gore. A tu uzeti cijela ovoga. No, on treba timska ovo. To je dobar sklik kao brawler. Pa dobro, možemo se nekako snaći. On je dobar za deminiranje buševa. Ona može skontati. Ne. Moj mi to raditi.
Ipak nije. To! Nije mi ostala ni tačkica. Otkud on? Otkud sad ti? Džabe se ja borim. I nemoj mi reći da sam izgubio opet trofeju. Pa jesam. Još idem dole malčice do malčice. Asasin. Kako se god zove. Dobro, pa sam ih malo uplašio sam ih. Da mi se super već polako, odnosno polako se puni. Evo je napunjen. O lelelelelaj. Kako sam ga uvijela? Sve sam sebi život zato što me hila, pa zato je ovo asasin, nije tank, inače bi bio. Jer on na blizinu i diga puno i brzo na blizinu. Koje sam vidio nekoga pa će se paziti. Hit, uplašio sam ih, a oni tamo mi da uzmaju i nisu se nadje, bravo ja. Plus 8 trofeja, dobro, mislim generalno je dobro. Kod Joles. Čudan neki kod, ali dobro. Nisam ni brišano već uvijek. Kakav lol. A samo nema što smanjila se u glas. A punio sam super, vidio sam. Kad sam umirao, vidio sam imam super moć me aktivirana, odnosno imam je. I idem skočiti. Ništa to nisam radio. Enemy captured hot zone. Što da trebam biti? Gdje? Sudi. Birga, zajedno me. Me zaletio. Ladno. Hladno, stvarno me zaletio. Birga. Još me iskorištava za eksperimente da me više nisi iskoristio. 90, 63. Znači, gubimo diviziju. Ne znam koga bi mogao da uzmem. Hajde uzet ću Karla. Uzet ću Karla za ovaj put. Ovo će video traje 20 minuta, već traje video. What the...
Vux. 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 Wala la la la. Lal. Gu 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 gu. Bag. Acho que era sala. Hansai. Dobre, imamo šanse i pobjeda, bravo ja i moj tim. Play again. Play again. Play again. Eins, Bango. Podjeđujemo mi. Samo što ne pobjeđujemo. Ne može detektirati svaki buš. Dobro je, žrtva sam se. A zgubili smo mi Jim. Znači, koliko sam dobila, ja sam na plus... Subscribe-ite se na moj kanal, uključite notifikacije, lajkujte video jer svaki dan izlazi videi i vidimo se, pozdrav!